Remakeup ta achiwi khamada ya pauping. India shipaina ya ribamli IED hai khamit tukhui haira ot subject terrorism nada GPRN na makhamaya phongshok haira. 5th National Level Ancient Martial Arts Hanli Tangkhul na Maikhya Sampang haira. Leikhayang athor atu the Tangkhul Expressway pau Iknguira Shimray inabami delay pau ping maisa aina nganang roomsa. Yari bamli Assam Rifles kala CRPF na bom hai kami ocho chokda NSCN-IM na otsak chili makamaya phongshok haira. Ajahon Darik Magada Madithang, Tamenglong District we Bolan Khuli Jadanang Memorial Renovation Program Kwigagi Gijipamli Nungbali Bost Kasa 39th Assam Rifles kala Gambilon CRPF 87th Battalion na IED Improvised Explosive Devices hai kami baw sampanga. Thiam Ashok Singh Gaho Infal Gomba Lekai wi mi aka Ningmong Gabai Ara Aina Zat Kasa Taikuida Bulan Kuwi Shinau Sanna Darik Magada Mati Thangator Pungshini Makai Shikali Dukui Hau wa Now da Thega Kwili Mibaji 87th CRPF Gambilan Bulan Battalion wi CID GT Ngasasaya Ana IEDG Commander Inspector Dogra Singh wi jizu kami atishuda hai kami nada hangpada jia. Kala IEDG Ali 39th Assam Rifles na Nungbali Darik Magada Gatum Tangazin Pung Madi Shikali kami nada hanga. Naran gahai atishuda ana IEDG Bulan Village Junction kala 37th National Highway Yari Kapambamli hai mi gahai na jia. Asak abaji na ARI na CRPF wi horza gahai karin jithaya La Chikata ji terrorism otsak nada NSCN-IM na makamaya phungshoga. Jatonang Memorial Program li ragazang ramnau bingli AR na freaks kiche paisali kingathan li khala da Jack Saya kala gari gathala Jack Sada IM catchers jangdale la gachi ngahana chia. Naga Army Jatonang Brigade bi Kilonsir Longchai bi konmai aina Brigadier Lovejoy Jajo Anila Renovation Program Jili Masowa Gala Khaya Wasada Vazangida Legasana Jia. Shimray na Kalay Taran IED Shichin Laga Yarili Nachi Kangasaki Mga Yemanada NSCN-IM GPRN na Pongshoka. CRPF Gata Bajili Public Custody Li Mighai Tili FIR Saklagay na Trisaya Kala Shimray Aina Jamna Kui Kwai CRPF Kala Village Court wi Alungli Maya Kangarok Shoy Sahira Dahanga. CRPF Miba Jili Saklagaina Hangmatin Hai Laga Jiho Haira Dahanga Ka 39th ARI na 87th CRPF wi Otsak Jili NSCN na Mamayamana da Pongshoka. Mumbai Li Rungahai 5th National Ancient Martial Arts Li Jingjurai now the Rajan Khansuna Gold Medal Kwida Maikhya Sampang Haira. Kapanga National Level Ancient Martial Arts All Styles Championship Aya Jongleshwar Mandir Marg Khodgapur West Mumbai Li Bakhang Hanna Ngahanji Ancient Martial Arts Foundation of India na Rungkamina Gold Yu Kwida Manipur kala Tangkhul li Mayang Asagahai Damrejan Khansu hi Jacob Khansu aina Phungmila Khansu wi nauna Damrejan li Arihon Shingmayon Nation na train sadalai chia HIV IBC lambi mari khaktada miyo yamadage madasine HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sanduri mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sanduri ana layeng de ikap matamda HIV test obada ikap labani HIV sanduri jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngapthokpa sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sunga thokpangami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada mathang sandokpangam aina dom sinari HIV test tong namagi
aina domu singnari kondom sisina bagida aina domu singnari nasabo HIV dai kan janaba HIV AIDS ki maramda hena ku komoron khangna bagida mak AIDS toll free number 1097 da phone tobi English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tobiu amadi sisina view Tangkhul naga Zingsho Longphang DNZLW ngajashing longshim gazip achiwe darik magada chishet thangpam gida leidalei long china mi kharapao achishuda longshim gazip chiwe agenda li achikomui mayo darik tharada chikoin hapoklaga phai darik magada tharukaina dangdawi audit approval khikara longshim gazip chili nathor pung tharali phazada khangarumra ngajashing longshim gazip we mingchan pung tharada akali hapoklaga chan ngazai pung tharada akamakhaili hapokra Abam Shangship Punghon Community Hall Libamra. Awunga Minganin, former chairman, vice chairman, former speakers, DY speakers, well wishers, Kala observers, Saigor, Long League Dom Kamiai Nangasoda, Adam Jalakai Narazang Mikawai, DNZL Nang Hot Delay. India Naga Biz Dogs Katak Wilung League of Sang Horanu, Ka India Naga Chan Ngazek with Didakjina, Manipur we interest Limazazu Nasak Palumbarada, United Committee Manipur UCM Nahanghaira. The Great June Uprising Memorial Complex, Gegrubat Infal, Araiba Lambam Thagi Haita Leithaba Mayonda Chili, UCM President Joy Chandra Konthojam Nagahang, ceasefire agreement we Azingli Leidatle, militant grouping na Manipur we, National Highways Li Lubagwi Datle Chinalagan Kana, Odur Amangang Asag Daklina. Highways li Dantiaina Lubagwi Dakle Kala, Karikatawnali, Jipat Dakle Central Forces na, Kasainaka Yankam Gahai Jimaphamanada, Joy Chandra Nahanga. Naga Gaban Bamui Bang NSN IM na Pilan Gala, Yezapo Nadeda Bodele, Ka state we integrity li compromise, Masang Asak by Marada, Joy Chandra Nahanga. State we interest li Sasaki Gaji Duida Kakwijia, June 18 uprising Gade Kang Hot Ainangarai Jarada, UCM Gathana China Hangsanga. Bodybuilder Association of Ukhrul District, BPAUD na Fund Drive Satpokhaira. Ajing Akamagala Kanao Tangkache, Darik Magada Chisha Tangaina Dangda, Ukhrul Bodybuilder Association Jina, Gar Sticker Fund Drive Satvara Dalaya. Chitada Fund Drive Satkawai Association Jina Tangkhul Nagalong we Kamayala, Kuihaira da BPAUD President Tot Miyolu China Hanga. Fanuzang Kawai Gari we sticker Yorki Gajihi, Fitness Physically Gazette Solimla Jajoina, Solan Jajona Miss World Ngahanli, Wazang Kawai we Wangna Jia. Itumna Peningumbai, Maldives Li Rungahai 54th Asian Bodybuilding and Physical Sports Ngahanli, Solimlana Silver Yui, Kala Solan na Kamadeli Zangda Mike Yasam Hungahaina. Anina Rakara Kayon Gajan 13th World Bodybuilding and Physics Sports Championship Li Wazangida Dalay. Ngahan Wagazangji Ichicha Shina Taklaga, Gazat Sahogada Chiwivang Bodybuilder Association of Ukhrul District na Fund Drives at Kamina Dahanga. Manipurlism Yorbaira Mangbaira da Cabinet Jidak Daga Haiji Yari Ning Manatrop Ledele. Coalition Against Drugs and Alcohol CADA and Ina Nubi Samaj Nava Cabinet Decision Jili Mumia Putla Leda Didakji Kalan Kawai Jiman Sadale La Kavak Androli Jagba Group na Cabinet Didak Jili Maya Kangai Fungshokaira. Ajahon Guptang Gua Aina Manipur we Excise Department officials being Chief Minister and Biren Singh Zangda Stately Zam Kamatha Sembishok Maram CM Secretary Ling Asanhaira. Andro Chief Sagol Shyam Chandra Nagahang State Cabinet na Distilled Indigenous Country Liquor Kashiaina DIC Liquor Legalized Samiga Haije Andro now being na Maya Naya. State we Community Skyka Andro Katali DIC Liquor Zamko Kahanghi Rijawi Aina, Sara Gasana, Mumuli Pugapaya, Kokarum Gatalila, Zam Gazang Layada, Chandra Nahansanga. Androliva Shimla Gajibana Zam Hanglaga, Langban Gajawi Kare Matang, Gajida, Lam Haiba Hoda Awayi Bingli Zamji, Pugapaya Layada, DIC Ligar, Gasam Hiba, Makami Baimana, Gajeji, Androwi Nation, Agaya Kanada Hansana. Andro Municipal Council we former chairperson Yumkaibam Sajo Kuman Nagahang State na Miami Hauda
Lansinrin li khanga John Mangmaning la Manipur wi DIC ligar hi international level li nyahan chap khawai ga tomira da hangsanga zamna phasali sa ga je andro na bing la thai gar regulation le mi laga DIC ligar kishenga semshop na sak laga legalize sa khami china sa ga je mathala kai na khamkhui ba yada sa jon hangsanga lo na bing na la state cabinet wi duidak jili ga tomiluda sa jon hangsanga Rakhara Panit Panau Adamli Plastic Makaningwi Kaushi Chinda Plastic Pollution Swidang Saksada Prime Minister Narendra Modi na Awi Hangjigoda Gagatuma Man Ki Baat Radio Program Dikasa Sanghaira Plastic wi mahut jute John Shigala Kaha Aina Semgakwi Kaushi Chinsada Modi na Hangsanga Shokar na India li Jogboma Shankhu Kuyung li shit kachili Yarina Maya Kangai Pongshoka Kachila Handa Shankhu Pingjili Aming Pokmika Parada Mingapok Nganli Sharu Kwiluda PM na Kasasanga Ajahontang Namibia Ngalewi Aina Jogboma Shankhu Yurjishat Kuyungda Madhya Pradesh wi Kuno National Park li Johosanga Haina Chandigarh Airport wi Amingla Shahid Bhagat Singh wi Aming Aina Haihaura Dalai Modi na BJP ideologue Din Dayal Upaധ്യായ la khaya kashi phongshoka Rakhara Darik Magada Chishatang surgical strike we anniversary mayonda freedom fighters being li khaya kashi phongshok marok luda BM na kasatsanga Khulam Nabi Azad we party anchi chan ngazeki da leidalei Congress we kharar naw sakasa Jammu and Kashmir former Chief Minister Khulam Nabi Azad Congress aina shokhai laga political party kachar asem bahaina party kachar chiwi workers bingli anji chan ngazekra da leidalei Azad nagahang party chiwi aming Jammu and Kashmir we richum naw bina phokmira kala philan la achumli semshok ngasakra da leya Russia aina Ukraine rot kamara chili India na Ukraine li chingri ngasak khawai li gadoma da phongshokhaira maram chi United Nations General Assembly le External Affairs Minister S. Jaishankar na gahang India na jingri gahai wivak gatomra United Nations Charter aina founding principles li khaya kashishong gatomra diplomacy kala jan khangazai khalaiwa kala thangthan cho changda khalaili gadoma da External Affairs Minister Jina hanga Rod Kamaraji dang asakawa United Nations wi alunglila ayarnila Itumna sagabai sapalura da Jaishankar na assembly chili hangsanga. Congress na zingum hangshini li kisahai rukala da BM Modi na kahangli Congress MP Rahul Gandhi na mamaya kangai phongshokhaira. Rahul Gandhi na BM Modi li ngahan gaga BJP hibangalei hiwi lei saigor singda khalei India we shangmai gap gaje phang tharuk pingwi shorgar na da hanga. Singkum hangshini li Congress na kisa kala da BM na ngahan hanjia ka Congress na ngalai hili unemployment chumai gap kachi mashok nasak mana otman gagar record makhui rami mana kachi hangda BJP shorgar hiba lui khwana bing miyar ngala khani chot kala shinaw sanwi shorgar maning mana shangmai gap kachi phanga tharukwi shorgar na da Rahul Gandhi na tweet sashoka Ngalai wi lei nganong kashanga akha khani wi bangli lei ngasaka kachi hangda ichumui ngalai li okachi wi shangmai thui kachi ya chi leya khari chumna bingli wa ki wi wangkan khana audio aman sakmai gap da yormi haw khala da khanga hansai RSS aina BJP wi ngakai ngate khwai gasale mai hengsang lak mara gala chinam chingting otmasam kapang India chi accept masamara da Rahul na hanga Chigai pung maguda matili ziyat zakashina India adovak mi tumrada tharukada chisinghaira chuwinga chaile tharada khani langbarna dagathat nada officials na hanga Uttar Pradesh le zingrot marna hauda shim dekadali mi magada mati chisinghaira da Relief Commissioner Ranveer Prasad na hanga officials na gahang zadraga hai simisho phanga changwi alungli Uttar Pradesh le mi tumrada chiko langbarna dagathaira Lightning Resilient India campaign li odgasa Colonel Sanjay Srivastava na gahang kharar ngohong yai gatek uru gateng kala pollution hina climate change khurada rikhan langbar hila jungmei shok na sakda khalai na chia zadra ga hai zingkum hili India li langbar gatak 34% madai sang haira da hanga ladluida achuwi khamada ya bauping India shipaina yaribamli IET hai khamit tukhui haira
ot subject terrorism nada GPRN na makamaya pungsho haira. 5th National Level Ancient Martial Arts Hanli Tangkhul na mai khya sampang haira. Achuwe pau hiling jang haira pau ngana da khlai na chomsai korale ringapang kala khamahaya simi shong sa serani.